isi y'intambara turimo uyu munsi ibihugu bikomeye bikomeje kubaka ubushobozi bwabyo. Hakozwe byinshi bidasanzwe, hakozwe intwaro kirimbuzi, hakorwa indege z'intambara ndetse n'amatanka akomeye cyane. Ariko nanone munsi y'inyanja, mu birometero byinshi, munsi y'amazi yuzuye umwijima w'icuraburindi, ahatagera umucyo na muke, hatagera imirasire y'izuba, hari ibihangange bitagaragara n'amaso, ntibifite ibendera rigaragara, ntibivuga kandi ntibigaragara kuri radari zisanzwe, ariko bifite ubushobozi bwo kurekura misile za nyukiliya zishobora guhindura umujyi wose ivumbi mu masegonda. Mu minota 30 gusa isi ishobora guhinduka burundu. Uyu munsi tugiye kumanukana munsi y'inyanja, turebe submarine 5 zikomeye kurusha izindi ku isi. Zishobora kurasa, zishobora kurimbura, ndetse zishobora gusubiza igitero mu gihe gito cyane. Kandi igitangaje, nta muntu uzi aho ziri nonaha. Muri iki kiganiro nk'ibisanzwe mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude. Gira ngo usabe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel wibuke gukora subscribe. Reka duhere ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turasanga yitwa Vanguard Class. Vanguard Class submarine. Iyi ni submarine y'Abongereza. Niba hari igihugu cyubakiye umutekano wacyo ku ibanga, ni United Kingdom. Iki ni igihugu kigeze kuyobora isi mu gihe cya Empire. Uyu munsi nigikoresha amato menshi y'intambara nk'Amerika. Nigifite misile nyinshi nk'Uburusiya, ariko bafite ikintu kimwe gihagije, submarine enye gusa. Kandi izi submarine enye zirahagije guhindura amateka y'isi. Vanguard Class ntabwo ari submarine isanzwe. Iki ni igihanganye kirimo nuclear reactor. Ibi bivuze ko idakeneye kuzamuka hejuru ngo ifate umwuka. Ishobora kumara amezi 3 cyangwa arenga munsi y'inyanja. Ishobora kandi kugenda ibihumbi by'ibirometero itabonetse. Kuri yayo bigizwe n'abantu barenga 130. Abagabo n'abagore baba mu mwijima, mu gitutu cy'amazi ari hejuru yabo mu ibanga rikomeye. Ntibemerewe kuvugana n'imiryango yabo uko bishakiye. Ntibazi biri kubera ku isi hanze. Icyo bazi ni kimwe gusa, nimba itegeko rije bagomba kurasa. Vanguard Class itwara Trident 2 ballistic missiles. Izi missiles ntabwo ari za convention, ni misile za nuclear. Misile imwe ishobora gutwara multiple warheads. Bivuze ko misile imwe gusa ishobora kwibasira imijyi itandukanye icyarimwe. Ngaho nawe tekereza ibi. Submarine imwe gusa irekuye misile zayo zose. Mu minota 30 imijyi myinshi ku yindi migabane ishobora kuba ivuye ku ikarita. UK ifite doctrine idasanzwe yitwa continuous at sea deterrence. Ibisobanuro byayo biroroshye ariko biteye ubwoba. Buri munsi wose ugize umwaka kandi mu bihe byose, hari byibura submarine imwe iri mu nyanja ihora yiteguye kurasa. Nta munsi n'umwe UK bidafite nuclear submarine iri patrol. Nta gihugu na kimwe ku isi kiba kiza hiri. Ibi bituma umwanzi wese atekereza kabiri mbere yo kugaba igitero ku Bongereza. Aho Vanguard ibiri ni secret ya military y'ikirenga. Nta press release, nta satellite igaragaza position yayo ku mugaragaro, ndetse nta confirmation. Iyi iri mu nyanja ya Atlantique cyangwa hafi ya Arctic cyangwa ahandi hose, nta muntu ubizi. Kandi iyo submarine tumwe gukora misiyo, igenda ituje cyane ku buryo sona nyinshi zitayibona. Ikintu gikomeye kuri Vanguard ntabwo ari ubunini bwayo, ahubwo ni psychology yayo. UK ishobora kuba idafite ingabo nyinshi nk'Amerika, ariko buri gihugu kizi ko hari submarine itagaragara ishobora gusubiza igitero mu buryo bukomeye cyane. Izi ni imbaraga zo gucecekesha umwanzi, so gutera intambara. Vanguard si icyuma gisanzwe, yubatswe na BAE Systems mu Bwongereza, umujyi wa Barrow-in-Furness. Igihe yakorwaga yatwaye arenga miliyari 1.5 z'amapaundi. Ibi bivuze ko buri patrol yayo itwarwa n'ikoranabuhanga rifite agaciro karenze ayandi mato menshi y'intambara ku isi. Tugeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga Triumph Class. Iyi ni submarine y'Ubufaransa. Ubufaransa si igihugu gikunda kwerekana imbaraga zacyo mu rusaku, ariko mu mateka ya Geopolitics, France yigeze gufata icyemezo gikomeye cyane. Yavuze ko nta muntu bazashingiraho mu bijyanye n'umutekano wabo wa nuclear. Icyo cyemezo cyabaye kubaka imwe muri submarine ziteye ubwoba ku isi, Triumph Class. Izina ryayo risobanura uwatsinze, kandi iri zina si propaganda ahubwo ni ukuri kuzuye. Mu gihe ibihugu byinshi by'Iburayi byishingikiriza cyane kuri Amerika binyuze muri NATO, France yo yahisemo inzira yayo. Yubatse nuclear doctrine yayo bwite, yubaka missile zayo, yubaka kandi submarine zayo. Nta gihugu na kimwe kiyigenzura. Mbese ibi bivuze iki? Bivuze ko iyo Triumph iri munsi y'inyanja, itegeko ryo kurasa rive Paris gusa, si Washington cyangwa NATO headquarters, ahubwo ni France ubwayo. Iyo ni servant y'ikirenga. Triumph Class yubatswe mu buryo bwo kugabanya urusaku cyane. Hari yayo yagenewe kugabanya sonar reflection. Ni nuclear reactor yayo ituma itazigera ibura ingufu. Ikindi advanced acoustic dampening systems zigabanya vibration. Ibi bituma iba mu bwoko bwa submarine zicecetse cyane ku isi. Iyo Triumph iri mu nyanja ya Atlantique, ishobora kugenda mu mutuzo wuzuye nk'igicucu kiri munsi y'amazi. Triumph Class itwara M51 ballistic missiles. Izi missiles zifite range ndende cyane, zishobora kugera ku yindi migabane mu gihe gito cyane. Missile imwe kandi ishobora gutwara multiple nuclear warheads. Ibi bivuze ko submarine imwe gusa ishobora kwibasira target nyinshi icyarimwe. Ntago ari misile imwe umujyi umwe, ni misile imwe imijyi myinshi. France yubakiye Triumph ku gitekerezo kimwe. Nubwo igihugu cyagabwaho igitero cya nuclear gitunguranye, nubwo Paris yakwangizwa, nubwo communication yakurwaho, submarine iri munsi y'inyanja yaba igifite ubushobozi bwo gusubiza.
iyo ni second strike capability. Ubu ni nk'ubwishingizi bw'ikirenga, bivuze ko nta gihugu na kimwe gishobora gutekereza gutera Ubufaransa ngo cyizere ko kitazasubizwa. Abasirikare bari muri Triompha baba muri misiyo ishobora kumara amezi arenga 2 cyangwa 3. Nta zuba babona, nta makuru yose babona, bazi gusa ko bafite responsibility ikomeye cyane, guhindura amateka y'isi nimba itegeko rije. Ngaho nawe tekereza uburemere bwo gukanda buto ukamenya ko warheads nyinshi zigiye kujya ku migabane itandukanye. Ni responsibility irenze y'umuntu usanzwe. Triompha ntabwo yubakiwe gusa intambara, yubakiwe message. Iyo message iragira iti France irigenga, France iriteguye, kandi France ishobora gusubiza. Ubu ni uburyo bwo kubuza intambara mbere y'uko itangira. Nuclear submarine zose zifite icyo zihuriyeho, ntabwo zigamije kurasa mbere, ahubwo zigamije gutuma ntawe ugerageza. Triompha yubatswe na Naval Group, inganda za gisirikare z'Ubufaransa. Submarine imwe gusa yatwaye miliyari zirenga 3 z'amayero. Ni ikimenyetso cy'uko France itigeze ishaka kwishingikiriza ku bandi mu bijyanye n'umutekano wa nuclear. Tugeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga Type 094. Iyi ni submarine y'Ubushinwa. Mu myaka 20 ishize China ntabwo yavugwagaho cyane mu bijyanye na nuclear submarines, ariko uyu munsi Beijing iri kubaka navy yihuta kurusha ibihugu byinshi ku isi. Kandi mu mutima w'iyo gahunda hari Type 094, izwi ku izina rya Gene class submarine. Iyi si submarine yerekana ubwiza, si ivugwaho cyane mu bitangazamakuru byo mu burengerazuba, ariko ni igikoresho gikomeye mu mugambi wa China wo kubaka superpower y'isi. Dore impamvu nyakuri China yahisemo kubaka ino submarine. Kugeza ubu China ifite ikibazo kimwe gikomeye ku bijyanye n'umutekano. Ikikijwe n'ibihugu bifite ubufatanye bukomeye bwa gisirikare na Amerika, harimo Ubuyapani, Korea y'Epfo, Philippines na Australia. Kandi hejuru y'ibyo byose hari inyanja ya Pacific irimo US Navy. Nyuma yo kubona ibi byose China yaravuze iti niba dushaka ko nta gihugu kidutera ngo cyizere ko kitazasubizwa, tugomba kugira nuclear deterrent munsi y'inyanja. Aho niho Type 094 yinjiriye. Iyi Type 094 itwara JL2 ballistic missiles. Izi missiles zishobora kugera ku ntego iri kure cyane, harimo n'indi migabane. Submarine imwe ishobora gutwara missiles zirenga 10. Missile imwe ishobora gutwara multiple nuclear warheads. Ibi bisobanuye ko submarine imwe gusa ishobora kwibasira target nyinshi icyarimwe. Aho Type 094 ikunze gukorera ni mu mazi yo mu nyanja y'Ubushinwa bw'Epfo. Aha ni ahantu hari tension nyinshi za geopolitics. China havugwa cyane kubera ibirwa yubakaho. US Navy kandi ihora ihanyura. Ibihugu byo muri aka karere bihora bihangayitse mu mwijima w'ayo mazi. Type 094 ihora iri muri patrol ituje yiteguye. Abasesenguzi bamwe bavuga ko Type 094 itaragera ku rwego rwa stealth submarine za Amerika cyangwa Uburusiya, ariko China ntabwo igarukiraho. Ihora yiga, yongera ubushobozi kandi yubaka izindi nshya. Kandi niyo yaba ifite urusaku rurenze gati izindi, icy'ingenzi ni uko ifite missiles za nuclear zishobora kugera kure cyane. Iyi irashe intercontinental trajectory ituma igera ku ntego mu minota mike ishoboka. China kandi ifite icyo bita nuclear triad: land based missiles, strategic bombers na submarine launched ballistic missiles. Type 094 ni igice cy'ingenzi cyane muri iyo triad. Ese kuki submarine ari ingenzi? Impamvu nta yindi nuko zitagaragara. Misile zo ku butaka zishobora kumenyekana, kandi ibisasu by'indege bishobora kubonwa, ariko submarine iri munsi y'inyanja ni ikibazo gikomeye kuyikurikirana. Mu myaka yashize China yavuga ko nuclear arsenal yayo ari ntoya ugereranyije n'ibindi bihugu, ariko ubu hari raporo zigaragaza ko China iri kwagura nuclear stockpile yayo. Type 094 ni ikimenyetso cy'uko China itagishaka kuba inyuma mu bijyanye na deterrence. Ni message igira iti natwe turi hano. Type 094 yubatswe n'inganda za Bohai Ship Building Heavy Industry mu Bushinwa. Nubwo Beijing itayitangaza imibare ku mugaragaro, abasesenguzi bavuga ko submarine imwe ishobora gutwara miliyari irenga 1.5 y'amadolari. Ni igice cy'ishoramari nini China iri gushyira mu kongera imbaraga za Navy yayo. Tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Muri class. Nubwo China iri kuzamuka, hari igihugu kimaze imyaka myinshi gikoresha submarine nk'izi mu buryo buteye ubwoba kurushaho. Ni igihugu gifite icyubahiro mu bijyanye na nuclear power. Igihugu gifite Arctic nk'akarima kacyo ka gisirikare. Icyo gihugu nta kindi ni Uburusiya. Tekereza amazi akonje cyane ya Arctic, hasi y'ibibarafu binini. Hari ikintu kinini cyane kigenda gituje, nta rusaku, nta n'urumuri. Icyo nta kindi ni Muri class submarine. Iyi submarine yubatswe n'Uburusiya mu rwego rwo gusimbura izari zishaje za Soviet era. Ariko iyi ntabwo ari upgrade isanzwe, ahubwo ni igikoresho cyagenewe ikintu kimwe gusa: strategic nuclear dominance. Uburusiya bufite inyungu imwe ikomeye cyane: geography. Amazi ya Arctic ni manini, arakonje kandi ari mu rubura rwinshi. Mu by'ukuri biragoye cyane gukurikirana submarine iri munsi y'urubura rumeze gutya. Muri class ikunze gukorera cyane munsi y'ayo mazi. Iyo iri munsi y'ibibarafu biba bigoye cyane kuyibona, kandi iyo ibonye aho irasa, missile zayo zinyura hejuru ya Arctic zigana ku yindi migabane mu buryo bwihuse cyane. Muri class itwara Brava ballistic missiles. Izi missiles zifite ubushobozi bwo gutwara multiple nuclear warheads, guhindura trajectory mu kirere no kugabanya amahirwe yo gufatwa na missile defense systems. Missile imwe ishobora kwibasira target zitandukanye icyarimwe.
submarine imwe ishobora gutwara missiles zirenga 10. Iyi irashe full payload yayo ni destructive capability iteye ubwoba. Uburusiya bwibanze cyane mu kugabanya urusaku rwa boreye karasi ugereranyije n'izabanje, improved hard design, reduced acoustic signature na advanced sonar systems. Ibi bituma bimwe muri submarine zigezweho kandi zicecetse kurusha izindi muri fleet y'Uburusiya. Russia ifite doctrine itandukanye gato n'ibihugu bimwe. Ni nuclear weapons kuri yo last option gusa. Ni igice cy'imbaraga zayo zo kwerekana ko ishobora gusubiza mu buryo bukomeye cyane. Boreye karase ni igikoresho cyo gutuma uwo mwanya uhoraho. Iyi ni reminder ko nta muntu ushobora gutekereza gutera Uburusiya atabanje kubara igisubizo. Iyo boreye iri muri patrol nta muntu ushobora kumenya hiri, ariko ibihugu bikomeye byose birabizi ko ihari. Kandi iyo tension ya geopolitics yiyongereye, submarine nk'izi zigira agaciro karenze uko byari bisanzwe. Ni ibikoresho bishobora kuzamura intambara, ariko icyarimwe ni n'ibikoresho bishobora kuyihindura mbi cyane kurushaho. Boreye karase yubatswe na Sevemarsh Shipyard mu Burusiya, imwe mu nganda za gisirikare zikomeye cyane muri Arctic region. Iyi barirwa hagati ya miliyoni 700 na miliyari y'idolari. Nubwo igiciro cyayo kiri hasi ugereranyije n'abanyaburayi cyangwa Amerika, iracyari imwe muri submarine zifite imbaraga zikomeye cyane ku isi. Tugeze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga Ohio class. Nubwo Russia ifite submarine idasanzwe, hari igihugu gifite submarine fleet nini kurusha izindi zose. Igihugu gifite decades z'uburambe mu gukoresha nuclear submarine. Igihugu gifite tekinoloji yageze ku rwego rwo hejuru cyane. Icyo gihugu ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mazi manini Atlantic na Pacific hari amato manini kurusha ayandi yose twavuze. Si imwe kandi se ebyiri, ahubwo ni fleet. Ohio class ni backbone ya nuclear deterrence ya Amerika. Mu myaka irenga 40 ishize, izi submarine zizabaye igicumbi cy'imbaraga za US Strategic Forces, kandi kugeza uyu munsi ziracyari zimwe mu ntwaro zikomeye kurusha izindi zose ku isi. Ohio class yubatswe mu gihe cya Cold War. Icyo gihe tension hagati ya Amerika na Soviet Union yari ku rwego rwo hejuru cyane. Intego yari imwe igira iti: nta muntu uzadutera ngo yizere ko atazasubizwa. Submarine imwe ya Ohio ishobora kumara amezi arenga 5 munsi y'inyanja. Ni nuclear reactor yayituma idakenera lisansi isanzwe. Iyi ishobora kuzenguruka isi yose itagaragaye na gato. Kuri uyu ifite abantu barenga 150, abantu baba mu mwijima imuhengeri, mu gitutu cy'amazi menshi ari hejuru yabo. Bafite responsibility iremereye kurusha izindi zose. Ohio class strategic submarines zitwara Trident 2 na D5 ballistic missiles. Missile imwe ifite range ndende cyane intercontinental, ishobora gutwara multiple nuclear warheads. Ishobora kandi kwibasira target zitandukanye icyarimwe. Submarine imwe ishobora gutwara missiles zirenga 20 zose. Reka ibi tubishyire mu buryo bworoshye bwo gusobanukirwa. Submarine imwe gusa ifite ubushobozi bwo kwibasira imijyi myinshi ku migabane itandukanye icyarimwe. Si igihugu kimwe, ahubwo ni isi yose. Ohio class kandi ntabwo ikorera ahantu hamwe gusa. Izenguruka mu nyanja ya Atlantique, mu nyanja ya Pacifique n'ahandi hose hatavugwa. US Navy ifite gahunda yitwa Strategic Patrol. Bivuze ko hari submarine zihora mu nyanja buri gihe. Nta muntu n'umwe wamenya aho ziri. Nta gihugu na kimwe gishobora kubara neza umwanya ziriho. Iyo ni unpredictability. Kandi unpredictability niyo deterrence ikomeye kurusha izindi. Mu myaka myinshi ishize, Amerika yashoye imari nini mu kugabanya urusaku rwa submarine zayo. Ohio class ifite advanced sonar systems, noise reduction design na secure communication systems. Iyi submarine iri munsi y'inyanja kuyimenya ni ikibazo gikomeye cyane. Ikintu gikomeye kuri Ohio class ntabwo ari ubwinshi bwa missiles gusa, ahubwo ni psychology yayo. Mu gihe cya Cold War, izi submarine zari igisubizo cy'ubwoba bw'intambara ya nuclear. Kugeza uyu munsi ziracyari reminder ko nuclear deterrence ikiriho. Nta gihugu na kimwe gishobora gutekereza gutera Amerika mu buryo bwa nuclear ngo cyizere ko kidasubizwa, kuko izi submarine zitagaragara zihora ziteguye. Intercontinental ballistic missile iva muri submarine ishobora kugera ku ntego yayo mu minota iri hagati ya 20 na 30. Icyo gihe ni gito cyane mu mateka y'ikiremwa muntu. Mu minota 30 isi yose ishobora guhinduka bikozwe n'izi ntwaro. Imijyi ishobora kuba ivu mu kanya nk'ako guhumbya, kandi geopolitics ishobora gusubirwamo. Ariko icy'ingenzi nuko izi submarine zitubakiwe kurasa buri munsi, ahubwo zubakiwe gutuma ntawe ugerageza. Ohio class yubatswe na General Dynamic Electric Boats ku bufatanye na Huntington Ingalls Industries. Submarine imwe gusa yatwaye miliyari zirenga 2 z'amadolari y'Amerika. Ariko igitekerezo cya Amerika cyari kimwe: byaba bihendutse kurusha igiciro cy'intambara ya nuclear. Nanone ndagushimiye cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Ngira ngo usabe niba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.